ser senior advocate to Mandan Sida is a seminar which 16 and 17 and Lada Rada my Pido, plus what I'm Borigi, President of India, Prime Minister, Finance Minister. Sorry, see a question. In 74 ang deng lo. Kasi 1952 74 ang deng ang itong karbiang long bitin na achievement ko. Like achievement ke the nai bang ke ile tum je karbi tum ke hola sike isi bang me thang lami ki do official language no la. Sida ke the nai bang ke tum ke karbi mo ta official language ke ile tum ke la ke karbi lambe tum ke official language. Nang DC office le dam tame nang li thang lambe je toklong application da toklong accept ek na nohoklong tamil na ko display dam tanang li agleng lambe le toklang da tum na accept bang translate thu ko nane arju ko laino ke the nai ke edom ke district long lo hai district long lo pe na songbong ko de na aka preka power ke long lo development pe ni lai ke do lo sita ke the nai ke iltum kar bi tum mo de elami ki bu de jing ta so elami ki mo be de jia phan ke iltum ke je state government bani liching chuningri pen chingki je than pen je official language bang ke no ke me thangalam pen si EPLam me thang ching hon chanam pot ke si non na official file la long toklong lo application lo toklong lo no ka toklong chapu bo ka ching rumar na iltum ke aprang ke adu ya hoya bi nani sipsagor se do mane ke gula khat se nani ke nogong se do nani ke murigaung se do sita iltum than je district nangi pipen chingrum chengarani ye karbi tuma hawar ke dai karbi tuma long le ke dakhi pula so banke nkan tharo pes camera pokera isi pinian la sorni si pinya bagil tuma nangi pi dasi karbi tum ka chingrum arni si itum punangi la bang itum district ke long la pente letung halas district yang hotel me bongli tempat delegation nang do district pinang itu borole commission grang pinan borole dino pulang tu lapen ke tiga tum danang do reng mana ga tum danang do asamis tum tum je kalbeng long phan ke district pinang ji hala aprang ke bikin hills trek mamala tum ke do tum han ke la so adim si ang thesi bikri so itinerary ke full belsi nang ke hokpon ye karbi tum na nama ke do bangke British last ini tu mungkin 1951 nak ke 17 November nanti itu mungkin orang uli kita tu cini back nangji lagi itu karbi itu memang adima klong kacelong